Hello bakunzi ba Juju Vibe TV, nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza. Turagarutse rero uyu munsi tugiye gukora video ikora biscuit. Niba utaruzi ukuntu wakora biscuit iwawe, reka nze nkwereke ukuntu wayikorera kandi udasabye ko uba ufite ifuru. Nizere ko uza kubikurikirana ukareba ukuntu turi buze gukora biscuit zacu. Rero reka mbereke ibikoresho tuza gukoresha. Turaza gukoresha amata, tuze gukoresha margarine cyangwa se abafite butter niyo wakoresha, cyangwa se breba. Tuza gukoresha isukari, tuze gukoresha n'ifarini. Naka kantu ko kuroringa kugira tuze gukora biscuit zacu neza. Rero reka nze tutangire mbereke kuntu biscuit noneho tugiye kuzikora nyuma yo kubona ibyo turi buze gukoresha by'ingenzi. Tugiye gupima rero ibikombe 2 by'ifarini. Iki ni igikombe kimwe. Ibi ni ibikombe 2. Noneho dushiremo isukari. Ibiyiko 5 nibyo napimye. Noneho tuyivangemo. Izi biscuit ushobora kuzikora ufite nk'abashitsi ukazibakiriza. Noneho nyuma yo kuvangamo ya sukari, noneho tugiye gushiramo margarine yacu. Ubundi niyo iba ikenewe cyane kugira biscuit zawe zize kuba ziryoshye kandi zimeze neza. Noneho nyuma yaho noneho tugiye kubivanga. Tumaze gushiramo margarine yacu rero no kubivanga. Mbere yo gushiramo amata, ubanza ukayivanga yo noneho yonyene. Kabanza bikivanga neza. Abona ko bimaze kwivanga neza ifarini na margarine twashizemo byivanze. Abona kuntu bimeze. Iyo bimaze kwivanga gutya noneho nibwo uhita wongeramo ya mata. Ukagenda usukamo duke kuko ntago ugomba kubigira ngo binoge cyane bibe amazi, ahubwo bigomba kuba bifashe. Usukamo amata gake bivanga, genda ureba ukuntu igikonda cyawe kiri kumera.
mubibona murabona ko igiponda cyacu cyanoze, murabona ko cyanoze kimeze neza, kugira ngo murabibona cyanoze kimeze neza. Ahasigaye rero tugiye kugitegura ngo dukore za biswi zacu. Urabona ko kirafashe, ntabwo cyoroshe, kigomba kuba wundi kimeze gutya. Noneho tugiye kugitegura kugira ngo dukore biswi. Murebe ntagire ikintu kiza kubacika. Turaza kuzitegurira hano, turashyira agafu aho wateganyije. Ngiye ni ahangaha ngiye kuzikorera, ngashyiraho agafu. Noneho tugafata, kubera ko cyose ntari bukiramburireho rimwe, reka mbe nkigabyemo nka kabiri, banze nkore kimwe. Kugira ngo murabibona, urabona ko kirakomeye, kimeze neza kandi cyanoze. Kuko kigomba kuba gifashe. Noneho uhita ukiroringa ugiye gukora capati, ukakirambura. Murabona ko kubera ukuntu twakinogeje ntabwo kiri kwanduza aka turi gukoresha. Wongera ugahindura kugira ngo capati zawe, kugira ngo ikintu dukora nka capati kiza kuba cyarambutse neza, tubone gutangira gukuramo biswi zacu. Murabibona ko twamaze kukirambura, kubera ntashaka utubiswi tunanutse. Noneho hano niho tugiye gutangira gukuramo za biswi zacu. Turaza kwifashisha aka karaburi, ugenda ubireba ukuntu tuza kubikora. Noneho ukabikora gutya, akaraburi kagaca biswi zawe ukuntu ushaka kuba zimeze, ugakomeza. Urabona ni gutya biswi zacu dushaka kuba ziza kuba zimeze. Biswi ziba ziryoshe, wazikorera abana bawe bagiye ku ishuri cyangwa se no mu rugo nta kibazo. Abana ukabagurira biswi bakarya biswi wabateguriye, kandi zidasaba ibintu byinshi. Murabona ko twakoresheje ibintu bikeya, ni amata, ifarini na breba cyangwa se prestige cyangwa se margarine. Waba ufite bata akaba ariyo wakoresha, icyo wabona hafi yawe nicyo wakoresha. Noneho izi twarangije gukora, reka noneho tuzikureho tuzishire ku ruhande. Murabona ko ukuntu zimeze biswi zacu. Murabibona ntabwo ziza kuba zimeze. Urabona ko tumeze neza kandi turakomeye. Mwabibonye ukuntu zimeze. Noneho ubwo iki twasigaje ntabwo cyo tukijugunya, nacyo turongera tukakibumba neza. Kongera nacyo ukakibumba neza, nacyo kikavamo izindi biswi.
nacyo ukakiroringa neza kikavamo izindi biswi. Shiraho agafarini kugira ngo kirambure neza. Hano hejuru ushobora gushyiraho urupapuro udashaka kongeraho ifarini, akaba ari rwo ukoresha. Noneho twongere dukureho izindi biswi. Mwabibonye, ukayikuraho, murayibona, cyangwa se ugakuraho iki ngiki zavuyemo. Bwose ni uburyo ndi kubereka wabikoramo. Iki ukongera ukakibumba neza. Urabona ko biswi zacu ziraza kuba zimeze neza, nta na kamwe ujugunya, niyo mpamvu zinatubuka. Hano twongera tukagikora nacyo, tukakivanga neza. Agafarini kugira kidafata. Ukabikora gutyo, ukomeza kubikora gutyo kugeza bisoje byose. Ugafata ka kantu kawe, ukongera ugakuramo izindi. Murabibona ukuntu biswi zacu zivamo neza. Kongera ukabikora, mbese urabikora kugeza birangiye. Murabona biswi zacu twakoze zirahari hano. Mbibutse ko ari hafu ya mbere twahereyeho, cya gice cya mbere. Ikindi ntituragikura. Murabona ko havuyemo biswi nyinshi. Noneho tugiye kuziha uko dushaka ko ziza kugira ruku inyuma. Ushobora gukora gutya, ukagenda udoma, wabona aka gafoke, kugira ngo murabibona, kugira ngo biswi zawe zize kuza zifite akadekoro kameze uko, kugira ngo murabibona. Ushobora kubikora uko ushaka, kugira ngo murabibona. Koresha agafoke kugira ngo zize kuba zifite akaruko, ariko utanabishaka ushobora no kuzireka ukazishyiramo gutya uko zakabaye. Ariko ngenda ndashaka kujya zize kuba zifite aka kadekorasiyo. Urabibona, abona ko ziri kutazigira akandi kabara ukuntu kari kuba ziri kutazigaragara neza. Zose ukabikora gutyo kugeza zose uzirangije.
kugira ngo mwabibonye rero murabona ko zise zigira indi look imeze neza. Noneho tubisoje ibi, urabona ko turabisoje. Tubisoje tugiye kwita noneho mbereka ukuntu noneho uziteka bitagusabye kuba ufite ifuru. Ufite ifuru hano nta kindi kiba gisigaye, n'ubundi uzishyira kuri cya gikoresho wateganyije gushyira mu ifuru, ukazirambikaho ziri ku rupapuro, ubundi ukagenda ugatereka mu ifuru yawe, ugashyiramo kuri 20 kugira ngo zize gusha zitonze. Naha rero murabona ko biswi zacu tumaze kuzidekora, hari akandi karuku zigize. Ubu noneho igikurikiyeho ni ukuzishyira ku ipanu twateguye, none natwe tukaziteka bitadusabye ifuru. Reka nze noneho nabyo mpite mbibereka. Twafashe ipanu yacu rero y'umunsi turambikamo urupapuro, noneho kugenda urambikaho za biswi ugashyira ku muriro muke, wa wundi wa nyuma. Ugucana gaze ugashyiramo umuriro muke, wa wundi wa nyuma, kugira ngo biswi zawe zize gusha zitonze, utaza kugushirirana. Ku ipanu wabonye ko twabanje ku rupapuro, ushobora kuba udafite urupapuro ugashyiraho envelope, akamvelope, zino envelope kaki duhahiraho, ukaba wayishyiraho upfa kuba uyizeye ko isa neza itakoreshejwe ibintu biyanduza. Biswi ukagenda uzirambikaho, maze kuzirambikaho gutya ku ipanu yawe, noneho urapfundikira ukareka zigasha zitonze ku kariro gakeya nk'iminota 5 cyangwa se 6 gutyo, ukongera ukaza ukazihindura. Reka natwe dutegereze ya minota, turagaruka mu kanya tureba ukuntu biswi zacu zabaye. Umara kuzihindura gutya, ugahita wongera ugapfundikira kugira indi payeti nayo ishi. Biswi zacu zahiye rero, reka tuzarure murebe ukuntu zimeze neza. Murabibona biswi zacu zahiye, zirasa neza. Murabibona ko zahiye zose zisa neza.
urabona ko biswi zacu zirasa neza pariti ya mbere. Noneho tugiye guhita dushiramo n'izindi pariti ya kabiri y'izo twakoze. Yango murazibona ukuntu zisa neza. Noneho reka dushiremo pariti yindi, izi za mbere zirarangiye, kadukore indi pariti. Biswi zacu pariti ya kabiri nayo irahiye, rero murabona ko nazo zahiye neza. Nazo tuzarure, noneho dukurikizeho pariti ya nyuma. Urabona ko biswi ziroroshe, wazikorera iwawe. Murabona ko biswi zacu zimeze neza. Reka dukore noneho izanyuma, ndagaruka mbereka ukuntu zose zahiye zose kandi zikaba zimeze neza.